Yeah, tetena ndi kupopifo mfimanekwa. Omulanduli nuwoli una mambo va Alex Johannes. Yeah, ninapa ndikwetereko kambo kamwe kapi. Kambo kotakati moshunda shaka kuva ya mwongeli. Hano moshunda shaka kuva ya mwongeli. Yeah. Tete tutameke ngao ni twalemo. Etwalemo mwongeli odala yomo nangwena oyo kwali na eumbola kula. Koni meshia mona kuchifimbola wala pwako hano yakale ayake drova kulunu kwa kufomona wae umwe womu mati kakuva o kwali oyashikulwa konyelo hano muti hetatu pakudarwa. Mwongeli okwali aholo langa omu macho uko mbada yaba kwa sheli